Stress tun na hian nga ria winin chevem tu lai mi te man lai kan pi le pu te a kan van duai riau na chu stress a hian ane an ril ru ha ve ngai lo ti na em ni lul lo ve a mai ro chu stress kan nei dana zok hian ane ama sai ning vain nge stress te hi om reng reng izir chiang photang miang stress hi mishing nu na om reng tur ani hau lo a hun enge mo big te lo om ve zuai tura kum tam tak mishing taksa ron evolve in na tum dan ani kan fight or flight response thil hlaum kan ma lo om se kan dam kho chhuah theina na kan nervous system le ti shol te an theina sang bera anom theina na kan taksa om na state soina zo ka ni mana chuan mishing in lo an neya sa an pel boka chu tiang chuan ei an zong thin chuan ei zon na hmuna chuan sakei savom emorul te po ma chon ngai ta se an mu phata tang khan an taksa chunga adrenaline le cortisol level te chu an sang ngal wa BP te sang in thi sen chu ti shol mun sang anin sem dar ngala an fight emo an flight tlan chiat theina turin taksa lo in ral ring thin chu adrenaline le cortisol hormone a san wa taksa fight or flight state ta om chuan stress kan ti ta thina ni ti chuan chu hlaum chu lo topa chu top na chuan taksa hadam mai ni lo stress hormone te ti ziom turin endorphins kan taksa chunga a in siam zoma chu stress chu lo bo ta thina ni hei wang hiani mental health lama har satna nei te taksa soi zoi tha tura an ti zia thin chu endorphins chu exercise atang point kan nei thin han let leila chung hun lai chuan mi in car boy na le in do na lama te ani ngot lo chuan chu stress chuan mishing nun aron lua khat em a lua point andam kho chuak ani phut chuan a top na om miao awangin hadam na om vat thin an tong le don lo tiang tin nge anin hriat kan ti mai thei anin shebik lo ma se ril ro ha na lo thleng tur hriat lok diam ani miao lo wangin stress abo kan ti thei a mai ro chu tun la hi an enela adu tan chuan ram sa hlaw ma chon tur chuan latam lutuk in do na la ni sen news a hriat tur om reng bok eng chunge dang lam ta stress chidang hring tu kan lifestyle ta hian ni chu stress chu enge chronic stress ane soft in ti ngot thei po ni lo a man lai har sat na le tun lai har sat na thei khai khin chi an ni lo office a lekha poimo boy pui reng anga ya ban nuwa po mani na khoi zom tur na lom le zel mi hnoya te kan thoka kan pu kha lomang em le voina ka thodan kha athang em le min ba nang em le ti reng reng in hun kan manga sumdong tela bungro chanchin ngai ven reng renga omanga ya chung zong kara chuan tunlai media chak to boxi ril ruti ha thei tu news chitin reng in kan phone atiri chua chung ko chom tu tan phei chuan kanin dai dan tur ngai tu reng reng in kan oma social media lutila mi nun om tak clear kan mu boxi stress lo thei kan lo ni hau lo ram hnoe sakei hlawm han to nai kha chuan ril ru chu ha lo zok ngenga ma se poilai ber chu top na an nei ve lo hi ani ni china ang tin nge kan soi kha an ril ru ha engang ma se akian meu chuan ril ru ti ha dam tu hormones sinaron lualan vat kan ti ma se tun lai har satna te ro chuan top hun an nei meu lo atu ka khatiang ril ru ha na bok khan milo muak le ani ti kan hrekara chronic kan ti chan po hiani chiani ati zia om base in ril ru lak pe na kong chi sang kan peng kwala ma se chu kong peng chuan kan main ro ta bok min hruai le tho thin kan ril ru ha na chan ber khan top na nei ve miao lo wangin he chronic stress hian a big takin cortisol level chu sang taka om ti renga cortisol level asan reng hian taksa chu na pa ngai thok tha thei loin oma ril ru mai ni lo taksa na tho chi sang chopai troi te thlengin har satna tam du big ril ru ha na sa ten pumlama har satna an to tam chan te an cher ma ama emon thang ma thin chan te hiani study sang en kwal taila Gallup Incorporated te chu sang ni pasaria tanga sang ni som ni pakhat thleng khan khovel mun sang kal kwalin medical record te la in face to face interview te thlenga ti in an data la khoma chuan sang ni pasaria stress level za som ni pasari ni thin ka pandemic ma sang ni som pasari bo khan za som thum panga lai lo ni to
COVID-19 pandemic nu phei chuan za somli hi la kai chho ni study danga India Workforce Health Index in a tarlan danin Gen Z na nei to te kumla nau pangzok te chu anai upa millennials le amalam te ain an la tho reilo ngai tuin stress level sang jok nei zel angin atar lang an mo pu ber chu social media ani chuta chuan mi pa ain meichhia za som pasaria sang jok a chhut ani bok higher education lama po Indian Council of Medical Research chuan class 12 nulam zirna ina zirlai tam takte zinga data an la khoma za som thum pahnih chuan chronic stress an nei ani tunlai thilena ken telani miau sia keini ta na lo siam that ngot theila ni heklo chanchin tha ma thai ziak bung som pakhat chang som ni pare da changa som ni pakwa nang ni thokrim le phurit phur zong zong te u ka hne na lo kalula keiman ka cholti rang cheu ka ngong kolbat ula ka hne na zir ro thu noi rol le ril ruin ngai thlom tak ka ni hi ti chuan in tharau tan cholna in muang Shit na nar channel in lo subscribe ve theu don ya